kwe itene njoni gango nala na yati akota sango ti la kwiso na ngati kodro aliti sangoni ake tonga so beni kapati kusala ti kiringo singila na nzapa abagigibiri na batati bongi ndali ti nzoni mungo mamboko ti awako ti nzapa sosi ake na mbage kasi biati kodronga lo duti na yati kota kiringo singila na nzapa sosi ala bu kapaso ti sombela nzapa tene ti kiringo ti siriri na ti kodro sese ti be Afrika nga tene ti maingo ti a wa be Afrika so ake a kota liti mama tene sosi eke guli ti ande na ndobeni para ke fapokoni na la na yati a singa na yati a kota kapa ti wa ngotere na wa be Afrika so la useninga ke ti so na kapa ti kiringo ti songo ti dengo gaba ti fanuse tene ti awabada lizo ngana songo azo ti kodro sosi a la tene a conseiller municipaux ngana régionaux kapa use so akibande gigi na yati alango so ke gana batati bongisi badati asango agodati tene asara tene nandobeni mingi na a wabe Afrika tene ti ayesosi aikeporo ti si wulu alingi ti tene agapepe na popoti ala so akigoti degaba tiga a conseil warawa mungo wango ngana wa badalezo ti fan useni banke akotali ti sango so la eke zili ti sangoni na mbeni tene sosi tongombela so alondo na bada ti sango so yeti tene ni dali ti dengo gaba so akega kota zo sosi lo ke mokonzi ti bada ti sango ti kodro sese ti ba Afrika José Richard Pambi agoda ti tene agonda mingi awa gosinga ndali ti nzoni kusala sosi ala sara ni tene ti a dengo gaba sola ni si a on na kojo kapa si lugunga dati tene lo binameti a wa be Afrika ngana la sosi ya kigoti degaba ti tene ala batanzoni a ngobo ti sangona kusala si yeti wulu alingbi ti ga pepe si tonga na ala yeti gati degaba alingbi ala ga na adafonono sosi a kena beti leta pepe nga la sosi ake sa kusala teneti legoti nzapa wara tonga na adafono no sosi ake muna uzu teneti nzapa pepe me ake nzoni ala gona adafono no sosi ake na gbeti leta pepe se alimbiti tene ala dega batala na yati mango tere ngati unji na yati mbeti tokwaso mokonzi ti bada ti awa gosinga ti sango yeti tene agunga dati boto meti akota zo ti kodro mbwimbwi ala sosi yake na kete kodro ti za yamba awa gosinga sosi yake sa kusala na gbeti leta pepe na ti kete kodro ti sa kusala tala na legeni tonga na ti so fade tene ni na yati asango so na lini bia ti kodro kota wafango mbeti Foster Conche Touadéra agoda ti tene aduti na yati meni kapa ti kingo singila na nzapa sosi awa kwa ti nzapa so ake na mbage ti Alliance évangélique ti kodro sese ti be Afrika alekereni biri na danzapa ti ngubagara so ake na mbage ti ufebla si alaga mingi ti tene asa tene nzapa ndali ti maingo ti kodro sese ti be Afrika sango ni nanga ti ala awa gosinga ti so supe birika ayeke akuta zo ti kodo mingi si akoka pa na tere ti bia ti kodo na ya ti kapa ti vorongo nzapa so abadigi na da nzapa ngubagara mambo ti anep so ayeke na ya ti bavaka osho ti bongi ayeke akuta zo tongana mokonzi ti abada lezo Simplice Mathieu Sarandi nga na kojo mbele bia Félix Moloa na a membre ti gouvernement nga na a membre ti cabinet ti président si akoka pa ti vorongo nzapa tene ti 7e république na ya ti fango tene ti révérend pasteur Anissé Bisibange na ndo tene ti ndoyengo nzapa na ya ti livre ti Marc sokota gerani ayeke bala kono use na akete ni ayeke baluse na mbiambi si asi na balota suma matene atene alingbi indoye nzapa lowa mingi awama biso akoka pa na ya ti kapasi vorongo nzapa so ti tene andoye nzapa tene ti ayekue so lo sara na kodo ti be Afrika na ya ti mungo tene ti bia ti kodo professeur Foster Conche Touadéra lo kiri singila mingi na akota zo ti AEC nga na un membre ti église ngubagara tene ti kapa ti vorongo nzapa so ala sala ni tene ti kodro na ya ti tene ngo tene ti lo bia ti kodro lo guda mingi ti kiri merci na akota zo ti AEC nga na un membre ti église ngubagara tene ti kapa so imalo merci na akota zo ti église ngubagara wana lita la promesse. Sur la première et so aussi à la demande peut soutenir puis n'ayati poisson de plus beau bara pour la administration
nandoti kodoti e bimana be nandoso bikita bipa ngabuti dapa ngabuti samira ta legiti kabula kodoti dapa ko sara ndoni ko bile to ndoni ko kina siri la kodro ko munga muna ila kola kwe ko palegi tena kodoti amai bimana beso septième république à cause de mandat sur l'équitation la part de ça il est minimum du kodoti na parole prophétique sur pasteur Sana à Télévé. Il m'a appelé sur quoi le route à Nanzapa à Télévé. warati sango kusalati aubia sosi akina kodro seseti azovuko birila na kodro seseti gabon beni kota kapati wango tere a banten abagigi ndo mama tene so tene ibumbi terrain do ko na popotia wali titene imai sarango etinzoni so alimbi titene azilege na maseka wali sigigi tiala aganzoni ndati kusala so aketi tene amuma mboko na awali sosi akina kodro seseti azovuko titene ala kwe ala mai tungana ambatala sosi akingana kodro seseti amunzu por sangoni na ngatimo Bombaras John Ungo ti awobia ti Afrika so asimbramba si aduchina ti matangani so wobia ngana gbia ti Gabon akeda tongonda ti kapati vungango asango na ndu ti akpali so awali akewara na pekuti nduso agbia ngana akpali ti bira so bumbi ti awali ti agbia ti Afrika zana sisi atambula ako na kutalango so kodro ti Gabon azana sisi ti sepela awali ti kodroni na ti matangani gbia ti Gabon klote ulingingima awali ti agbia ti Afrika so ati sala na ani asaka tene mingi ti gonda awali so biani na ti Afrika aike bapasi si angbala kwe ti tene amuma boko na asewa tala si alangbala kwe ti duti njoni kozu mama ti be Afrika wo gbia Brigitte Adera lo fana ti tene ti lo zoni songoso ake na popoti Gabon na be Afrika aninga le fanga aqua oko solo sara na ti fondation Cri de Cœur du Lumière ti tene biani amuma boko na walisi ala duti na seni na ti matangani angia ti ndara duti da nga mungo palata na wobia ti Gabon zita olingi ngema nga na matabisi na wobia so ati sala ndali ti matangani ifanala so bia ti Gabon Brice olingi ngema amu ungo tingiza so asi kutu baloku tingiza so kitambula na kodo ti na bumbi ti obda ti mu maboko mingi na lo ndali ti kapa ti vungango asango na nduti akpali so awali akewara na pekuti akpali ti nduso agbianga na akpali ti bira tonga ti so fali teni na liti asango so ndali ti sorongo akota zo ti kodro awa badali zo ngana awa mungo wango sosi akegande na lango baluse na omene ti nze so ekeda bada ti sango agoda ti tene alundo ti sara tene na awa be Afrika ti sara kusala tala na legeni mbwimbwi na awa gosinga si kusala ti sorongo azo so ti fanu se akega ko akegande na ti kodro sese ti be Afrika alimbi ti tene atambula nzoni si aga na tene ti siri na ti kodro sango na ngati mo Josué Steve Kobo de pouvoir échanger et d'évaluer en tout cas le chemin parcouru depuis le lancement officiel. Igugerta itanda liti a paleti machine sosi akinandoti a sangoso benebia solo ke bate nandoti a gbabaranga na teneti lekerengo alege
Mathieu Eric Rokosekamo agodati tene aduti na tereti itatulo sosi le Ghana iriti bumbiti bad na kodro seti be Afrika ti bulitala na ndoti beni get kusala sosi ala sara lani tali timbeni tambula kusala teneti corridor 13 si ala fapokoni polele na awa be Afrika sangoni na ngati mo Joseph Steph Kobo. Travaux. Le ministre de l'équipement et des travaux publics, Mathieu Eric Rokosekamo, assiste. Il faso a kekete akbale angba nandoti a sangoso si yeti fanaita so si bumbiti fafrika na kodro seti be Afrika a lekirenga mbeni kapa titene lona amba tula wali agbuli chala nandoti mbeni yeso si alimbi titene abion duti chala ati wango tereso abagigi biani na CNSS na batati be Afrika so asatene mingi nandoti zotilini sangonia ketonga nange Eric Vudakwa aikena akongonda tipe kotibe kombite tilango bala konanduni o manati zeti ngube tinguso ekeda si awali tikorose tibe Afrika akiri awara ambini akujo atambula na legiti tingo ngana teneti maingo tikodro kotaka paso amulege na wayanga tinzapa Eliane Jean-Claude ngana Ines Ferreira Nzikini yuti mingi na ndokota mama teneso abateneti jutili niso leke na mbini zoni bangondo na legeti atenendende aike kota ngobingi tika mingondara ngana aiti ingo ngana asarango akusala timamboko aike timunga nguna awali tikoroseti be Afrika titene ala gambini njoni tapande tijutili niso si aike na zoni bangondo na legeti akusala ndende so leke sarandari timaingo tikodro aike kapaso abagigi na mungo mamboko titi na Marguerite Toadera ubiati be Afrika si kotango eso amuta tenelege tifanga nguso si wali aikenani na ya kodro ngana lege ja kusala ndindi so limbiti sala lege okoto ngana so si mbiti nzapanga afa si lo limbiti mai aiketeti teneso sala koso akukapa na yani ale inga fadiso awe atelele so si alimbiti mu ngangu na wali titenelo sala akusala tulo susi abatene timaingo tikodro bini kota kapa tikotango timingo tereso aike angangu tungombera susi asigi na yangati wayangati nzapa Eliane Jean-Claude sosilo unda mingi na la kosusi ya kokapa na yani ngan bilibili na awali tikoroseti be Afrika timbati mbumbuse giteleti ala vini pepe meketi tene ala londo na ngangucha la kwe tisala yesu alimbi tene mwamboko na maingo tikoroseti be Afrika teneti aleke na ngangu aleke na ndara na alimbi fadisu tene ala sara gina kusala si lengoni alimbi tidutida adu tilo sosilo gana el tigo varma tikoroseti be Afrika Jean-Paul Robarangate benigweso keba teneti akete ndiko buzenga na anzene zene kusala timamboko agonda mingi kota mamatene so asoroni nanga kode susi bumbiti fafeka azana sese tubundo awali kote be Afrika na yatindo oko tinga teneti nzapa susi akegele timaingo tikodro ngalo faso fadingurubia aike mbala kwe timu mboko na amarati angobo kusala tonga so salimbi toka pupu na kateti awali tibe Afrika salimbi tisara kusala tonga na tanga chamba tala ti dunia mobimba e faso tonga na akota zo tikodro tibe Afrika aike sara kusala fadiso maboko na abumbi susi aike chawali na yakodoni na nduti bangondo oko fadake mulege na wali tibe Afrika tiza andara kosuleke nani na gondati leke ngokodoni e fanala so kota kapa sosi kunduti fafeka alekereni so na ngati muzo angile atene leader inspiré aikemini kotango so amuta tenelege na la koso akokapa na yani tinga atene ndenge na ndenge sosi aike kiri la kona zuna pekoto na loti lunduti sala mbeni ye siti fadeso awali tibe Afrika alonelo nduzo awe tigina ngangu kwe tisala iso abagi teneti maingo tikodro ngana tisewa kotango eso amunga lege na lati kaminga tene na pokoti ala okoko ngana lege tisambela na engo beti nzapandende la kwena ti sangoso ndokwati anif sosi ala soki sa kusala ka mbumbwi abatene na ndoti konominga na mungo mamboko ala godati tene agbuli chala mbene ye na bikwa otaso a on na ndoti akusala so ala sara ni teneti ngusa kuse baluse na ndono ku si fade ngela la kelekereni teneti fininguso si ekena yani sangoni na ngati mo matiterence de l'Auvergne ngol aike mini kota kapa titimino tereso abondo ala swake asara kusala na iriti adagogoro na koroseti be Afrika tibuli chala na ndoti akamba kusala ndindi so ala sara we na so ambati na ala sara
titiribira na ambinga kbalindi susi atele titokango akofro ngana mungo mamboko susi azo ayeke muna ala swaka bitumba sekagana akbalimigi na yati akodoti zo ate Afrika utabumbila si ndo paso ayenga tene Agence nationale d'investigation financière voilà ANIF soit que mini kiti kubu soit que bebendu nandoti anginja tiba wala nginja so avec tambla soit que nginja njomi si agana di konomi ti kodo wala nginja di shoni si alingi tirna ni tikira na poko si azu susa mboko na kodro alingi ti tene beta la sonsala kirna poko pe donc ni la itene bumiter la so ti tene guli nandoti a pali so ikisa kusala na donc il a anif atisa a kota zo tikubu ça konata banque mais soit la ça dans 42 parce qu'il y a une conformité titene yeso agati dusinjoni conformité ni la titene buli nandoti ayi ko si doit dire ça na yatin buso donc ni la yiri teresi buli yeso ateneti biongo kofro ateneta ni yeso keto na legeni pepe ngana defango akofro na la susi akabitumba ake kota gaba mingi susi anifa kisara kusala na ndoni na alimi kusala so ambati tena tambela na nganguni kwe tikanga leki na akbaleni conformité ni a étape nageda na niveau ta banque devoir ti vigilance à imposer na banque titene ala mwambina mesure susi akanga legi na shonazo so apidi gati sa shoni na ti banque alinga ke kudili so tenti conformité de titre atambla njuna peso minizo le petit gana identité ti minizunde le gati te le tenté de le munga na ti compte minizunde et l'année a passé mingi na ngoufe gida na ligi tia à mesure à sarasi vraiment à kanga ligi na kpalinigi donc conformité ni c'est vrai na tia banque aida mais a commencé à banque à ONG à entreprise et profession non financière désignée so tout à la qui est de conformité à la tukana anif à ça tangati kusala mais yeni quoi ay guna procureur après ambila eda so apin guna impôt ti tene à ça redressement fiscal par exemple kata évasion fiscale na yeso aguna impôt akata fraude fiscale bon une transaction d'assaut après ça au niveau du ministère des Finances avec la direction générale des impôts ça peut se faire donc c'est ça qu'on appelle la dissémination avec le procureur mais amina d'assaut tout kanina amina de sous concerné tenait à l'éléguénie tout simplement sans qu'il a passé par mbanga et fanala so kunduso na ngati muzu franzi atena agence nationale d'investigation financière voilà ANIF abadigi na ngusa kusa donné au cours dati kusala tula keti tombera na la souci ya kesara kusala économie ngati mungangu na la souci ka wa bebe ngondo tikangale kina kbalinde souci ya tenti tongongiza wala teneti muno bako na la saka bitumba a kesara si kodo akiri migi na beko Neti Nzapaso a digital a Ekodim ti dans Nzapa évangélique ti frère Sosi a Kenambage ti cité des martyrs Mbumbri na ti bavaka uku ti batati bongi a soupe fade ala si na dalimo ti kodose se ti Afrika ti ba kusala Sosi awa gosinga ke sarani yeso alimbi ti tene amunza ranala ti ndoye kusala songa Mati Terence de Lover kapati tambla ti bebengondo so amulege na amulinge so si aikene ati bumbiti ekodi machi tene ala tambla okono oko na chakando so aikesar kusala na ya dalimoti ko reseti be Afrika kozoni ala sinakando so si akevunga asango ndo so si amasini so aketokwa asango ngana alimondende ngana ndo so si akeleke gereti asango tizana ya mashini ngana ambini ango kusala oko so si ala tambla tene ala bembeni na bango yiso mungi amigi na amulingi so si akonga kapana yani ngati beti masisingo tanchi pour la première fois bigambi visiter télévision bibaye soit passé dans d'autres pays reportage et tout Gonati studio A biba à lumière puis biba à siège débat Sosi azwa duchinandoni tisara débat et tout et puis bigonati studio B soiba à télévision à mallette soit permettre de visionner visage tazo bichi tena que télévision Centrafrique avec un Johnny Mingi aitati misongba na yanga da m'inviter à la titalaga à la visiter ni tenchi avec pendre et puis mbieni mingi na yatingweti bemengondo so amulingi so kenati bumbiti ekodim ngana la susi yake faina la
awara mini kotango mingi tonga so ti pika patara na la kosusi ayeke amunzu vokoso ayeke na mbage ti daliment ti koro seti be afrika le so ayeke moko so ale kergere ti tambala ti bemengondo so agona mingi akusala susi ayeke tambala na mbage ti daliment ti koro seti be afrika so pusi ti gana mlenge so na daliment ti Centrafrique ayeke na ya ti plan d'action ti yeke sara assorti de découverte na mlenge e gana la gi tene ala découvrir monde ti numérique e so ala yeke ba na nga da ye fo ala ga hinga ye so apasi na daliment ti Centrafrique ayamba ye pendere mingi na ye so amonge ti ya découvrir ge il est né studio A, il est né studio B, il va commencer à salter régie, il va tout y aussi à passer dans les aliments. Ni la mengeti ya bani à la découvrir vraiment et sur là quoi la bape à saranga mingi. Si ton anzapaye da il peut à toute fatigue qui passer un petit gay qui rend des douanes entre Martin Goko, ti sara découverte na mengeni, ti fanala mbene njuni, gati beti actiso igage déjà ouais. Ibanduna kipendere ekene ati kotangia nga na batango ye na bibe si kapati tambula ti bebe ngondu ti ala susi ayeke ambulenge ti école ti dimanche ti dans pas faire suseke na mbage ti Cité des Martyrs akongani na mbage ti daliment ti koro seti be afrika gi na lege ti mbini mungo limo ti sewa ndali ti zingo zinde na ti gbata ti be afrika gbata ti bangi ye ti tene bene gbia Bruno Yapande so si lo yeke na ndö ti kusala ti kua ti kodro na ala so kue amu poko ti lo ala go fade laso ti tene ala zi zende na ya ti ando kua nga na ando so si ala ba so azende ahondoni mingi ti sara si gbata ti bongi akiri tongana ti kojuni sangoni na nga ti mo Hérodis Penguin ti lapo so bumbi ti bemengondo na ndö ti akusala ti kua ti kodro ague na mbage ti kilomètre 5 mbri na kokoro so ayeke ye ti mawa ata so ngurubia ayeke sara ngangu kue ti lekere ndo so akpale angba lakue ambeni awabe afrika angba ti tuku azende na tere ti lege nga na ya ti akanal lege oko nga na gbage ti kuduku so si akusala ti zingo azende angba ti tambula na mungo maboko ti brigade ti intervention na ti répression nga na bumbi ti RST écologie na combattant bumbi ti awali mwa nga na brigade ti intervention na ti répression asara kota kwa ngangu mingi na zingo azende na ndö ti kota balabala so nga na ya ti garani wabada lezo ti gbavaka ota ti première circonscription ahunda na amolenge ti gbavaka so ti duti na ya ti akusala ti kua ti kodro ndali ti nzoni duti ti ala kue ndia ti be ti ayeke so tongo so ala ba lakue na ya ti asamedi azo ayeke sigi ti nettoyer ndo après initiative so gbia ti kodro amuni aussi ministre ti administration du territoire lo za initiative na devant ti tene zo oko na ya ti vakalo adua ti sigi chaque samedi ti nettoyer ndo ndani la ala ba la so yeke na niveau ti ma ti kokoro wala kilomètre 500 ti to e nettoyer niveau ti garani jusqu'à na kota legege tongo mbela ti mbi ayeke tonso mbi hunda na aita kue ti mbege ti vakaota ala sigi ande mingi na chaque samedi e sara kua ti kodro parce que une fois tongana maboko na maboko e peut ti sara mbeni kuta ye kekere yeke ti dégage azende aussi ti mu lege na asewa ti so aussi ayeke na ya ti vakani ti to ala dusi na ya ti mbeni nzoni wala se terrain boyon gbia mokonzi ti kua ti kodro afa so kua ti kodro aba zo kue tonga so si zende alingbi ti oyongoro na kilomètre 5 vraiment i sara kua kangangu na mbigunda mingi bumbi so ni ayeke RSC vraiment ala ga mingi amu gangu na ye na kuani na yo na ndapre so avant 9 heures déjà e hunzi kuani awa si continue na mbage ti kuduku ici na devant ti croix rouge mais ge azo azende ala so ayeke leke amoto ayeke amoto abumbi aingbi ala kpe akanga gi akpe awa na jeune so ayeke yenga lege ala dusi nga na ya ti zende ni so na mbi tene fale mbi tene tongana mbeni shikota ayeke tene ti so ayeke sara ando so mbi tari ti tene mbi pika na ala kete si ti tene ala hinga so ala yeke la obligation ti sara kua ndali ti koro ni ala pusu ala kue aza maboko kete na ni na mbi tene na ye kua ni so yeke gue ni so alondo kozo na li ti na ye so airi atene moralité wala éducation so yeke wara tani wara nzoni éducation alege ti sara ngo kua zo la peut tene ye sara kua si sara kua pe i wani organiser tere ti na mbi ti gonda mingi a jeunesse ti combattant awali ti combattant a femme veuve ti combattant a association denende ti combattant so ayeke na 8e tongana mo sigi na aéroport fa so ti gue jusqu'à na
ci sina marabina non legia vurutarara yesu wunda namna ko ando atene combattant ka Far West akandu chabandi akazuti azuti sarmotioni na lasso combattant du ti de soit que plus discipliné na igondala na kwasoko la sara legia vuru itenala gugina kwani igogina ni tonso itene koroti a changé ton a itene que gona ci 7e république ak gina yanga pe makalegi ci quoi legia koton ci so biati ko ratenlani na ci discours clos solo sara na tanti investiture ni la soka ya kita koro déjà à la koro ku mi wara déjà nouvelle tchala sola que sar kwa kamingi ambeni aussi soit de war nouvelle tchala pe et que kuti roko tourner ya tila ngoso kitene et bumbi kwe isune ya timbe tiso que fala kwa na conseil des ministres ce gouvernement lingbi inga teneda alingbi mamu mamboko na lambi gonda son africain so kwela so asar kwa tikorona tabe tchala na tale na sango ti a wanguru nalti kotalango so si dunia mubimba akisepela ni teneti a wanguru na legeti mungo mamboko wara maingo ti kodgo ngana teneti gango na siriri bongi unity society academy agodati tene azia ngani yamba tikojo kapa social limbi tene ala sarangia na popotala mbwimbwi abafa de gigi laso na batati bongi na londoti onem sangoni na ngatimo Martinez Gayu ayeke na ti kotangia mingi si bumbi ti bongi unity social academy aleke kota kapa ti ngia so alu ti na ndo mama tënë sport ayeke lege nga ayeke kanga lege na sioni ye kota kapa ti ngia ti awangu so abumbi agba ti amaseka so ayeke na ya ti bumbi ndende so alondo na ya ti avaka ndende ti bongi na le ti lando ngia nga na yengo tere si alu ti mingi na ya ti mbingo tere so afa so ndembo ti gere alingbi ti bumbi azo kue leke kota kapa tingia so lo faso kota kapa ayeke ti ga na siri nga na ti dutingo oko si lo fanga so ayeke gi na lege ti ndembo ti gere si amasika alimbi ti bumbi tere isa na nguso si abagigi la so abagigi na lango na pe lango na ola na lango mene tin se so si sa ni la so ti tene ileke gete ni zoni i bumbi tere a école foot kwa bombi li la kagati ni zoni ti tene ina tamla zoni ngbati akeko timing ti tene e fanam ne nge yeso si ndembo ti gere ake ganani na ti kodro na ti maingo ti kodro maingo tama seka ngana lengo songo na siri na ti kodro ti adu ti lo solo gana iri ti gbenyo gbia so abadine ti tango ndembo lo bikongo mingi na ndo ti ala so si ala leke kapa ti kotangia so si lo fanga so ndembo ti gere ayeke mbeni nzoni ye mingi tënë ti maingo ti zo si lo fanga so nguru gbia ayeke sara kue ti tene amu maboko tënë ti maingo ti ndembo nga na maingo ti amaseka vraiment beti yeke na ngia tënë ti so laso yeso e ga e ba ke yeso fade attendre tere ti e na nia ape e ba e tene fade ayeke mbeni yeso si fade ayeke mu tongo ti zo so wape me yeso mbi ba so ayeke yeso si kodro ayeke ku ayeke bibe ti akoto azo ti kodro parce que na ngo so yeke da sport aga tongana e ti ngia ape sport aga ba mo tene yeso si ayeke mandani na menge ngbi si akono e ayeke mu ande résultat na fin ni laso e ba amaseka so laso asara yeso si akpa so yeke ba na alimo alors ayeke na ndö ti amaseka tongaso si hinga yimbi ti bibe ti na ndö ti ala ti tene elekre ala alege wasi gouvernement à travers le ministère de jeunesse et sport alimbi ti accompagner amaseka so ti tene kekere yeke na ya ti angu so ayeke ga aba hinga na limo tongana so ayeke ba amba ti bikongo mingi na ndö ti organisation wala ita so si abumbeli ti ala ti wara ndara ti organiser activité so tënë ti siriri parce que sport maintenant ayeke kota levier ye so c'est ça si kodro ayeke gue na devant ye ti fa na ala so kozo kapa ti angia ti awanguru so ayeke ti tombela na mbage ti awamunga maboko nga na akuta zo ti kodro ti tene ala mu maboko mingi na tënë ti ndembo ti gere nga na tënë ti maingo ti amaseka fade so e gue na lege ti angengele sango Belegbiaso so abaten nanduti manangombe titi a mulenge wa be Afrika Aurélien Simplice Kogbelezingas
na pokoti so si ambeni atene au mingi na chalango so na ndotene ti akikete anginza so si akemuna amolenge so akemana mbeti na yati akodro kwesi agungana ni nambageti dekwa so na pokoni usu aga si teneti kui asigida teneti a wa mana mbeti use benebia alondo ti sara tene ti fa ayenge si akina gonda cha so singa lo sara tene mingi tongana ngesi algoda titene amumbeni makanda na awa be Afrika so si ambena zo abatala ni akina legeni kwa pepe Martinez Gayo Kota pikango patara tikbeyo bia Aurelien Sepri Zingas na wago singa abafa de gigi laso na nduchi akuta mamatene use ko joni aikeso lo mulegeti fa yenye si asi na mbageti dekwa na legeti mungo pialoso abatene na nduchi mungo maboko na wa mandango mbeti si asi na yati kodroni mawana aikeso ala sofade akia wa mandango mbeti so irita la limbi duchi na yati mbeti tena ala wara mungo maboko so aduchi fade ala pepe a iricha mbenazo nde alina yati a iricha laso alimbi tene awara mungo maboko ti pialoso a irinya tene maingo ndani la si awusu swasi sa molengeti damanda ngombe ti use awara kwa si na legeti tambula solo gweyon bia na mbene mbati lo amu pekon lo si ala go fade ama tene na nducha iswasi si ala munga legi ako ti sinduru na tereta se waso amolengeti la kwina yati baleni si na mbage lo fanga legi ako na awago singa so gana pikango patara so tene fade akegiti inga ala so aikena gunda che so si akeguna lande na belembanga pare so si atilani na mardi na mbageti bise moderne ti de quoi so si amorengeti I a élève use oko aketi koli mbeni oko ti wali ara wara kwada ndoti futango kete konforotiara so atene bourse so si projet maingo so a logé ni a domicilié na ministère ti plan a goti tena futa igwe isikaso ima tene mingi itondani ti tene ima ambeni a autorité oko so e kaso ti inga nyera pasenya voilà kete commandant ti de quoi voilà commandant de brigade ti de quoi commissaire ti de quoi proviseur ti lycée modèle ti de quoi maire ti de quoi imara quoi ouais iga ilondo fasogi mbi na itati mbi ministre sécurité na expertise so quoi mu pekoti igwe na lycée igwe wara mo ngeti ya élève inala pika patrangamu tene ti bechara ara tena I tene sosi biati kodro fo sarka sto adela zala yanga titi tene go itenara itene ni aussi yeni kwe ayati mango tere si ara yeda biani si kiri si bum legeti mandango mbeti tiara ande na lendi so ay gaso ara kwe ate kiri ande na école si na pekonya we iga ilondo igwe na hôpital ti de quoi igwe iba amorenge so kaso awaraka ichara uta et puis ambeni aussi uta so ayira tene choc émotionnel aramba aussi ka ibara ayiri ti biati kodro imu kete koforo sosi biati kodro tene igwe imuna la ti tene ara vona yoro aswana tere chara so imuna la ni si ilondo ge aussi igwe na ti asewa ti amorenge ti sosi awara kwaso ibarara na yiri ti biati kodro ipika patra na la imatene chara mukwa aussi na mbeti imunga kete koforo so biati kodro muti tene imuna la ti tene ti ara sara na rasi kwani so imuna la si na peko nawe iga igwe isara encore kota bumbi so amu a autorité oko ti ya ti de quoi a notable a élève akira gagbani a makonji a maire a mbena boy ti nzapa a zo gagbani gbani na attestation
ti succès tsa ti baccalauréat ti tene si aunda ti ta délivrer nara a diplôme ti carton so a ba trace ni a ke warape ko zwando ana mairie ti bangira ke legalizando a baccalauréat a diplôme quoi façon na bungodi ti a prédécesseur ti mbi na université ti bangi atene non mairie na capacité ti légaliser façon authentification ni quoi légalisation ni agwani la direction des examens et concours aduti usetene ni so bando na nduti mungo ko tambeti so irina tene baccalauréat wala BTS na ambena molengeti kodo beyon bia faso yena londo kojo na tango so beyon bia so ayeke na nduti wa mandango na nduti kusala ti wa mandango beti lomu ako njia so titene amulege titene amolengeti kodro so awara ba baccalauréat wala a diplôme so awe si irita la sigi pepe na mbageti direction ti concours et examen si amuni na la titene alanga legi ako aduti tungana atanga cha fomba cha la ko akenzone inga itene na legi ti pikango patara so bien bia mu fadele ke ti fa ambeti mingi so si ambati lo so on amunga legi ako ti mu makanda a titre exceptionnel na ambena mulenge ti kodo so la batene tatene bien ni awara ko tambeti chala mais baleso asi na mbageti direction ti concours na examen si akota tableau de notes so ayeke dapepe amulege na la titene ala za irichala na yata la sosi alimbi titene amuna la makandaso lani kozo tonga na ti swara yinga ministère ni lani ascendé aussi enseignement supérieur à kenda enseignement technique aussi à kende et puis iri a ministre ni tout na itati ti université de Bangui titene réfléchir nyela do ti sara nyeti tene amore ngeti kodroso a rentrer na ti droitière ara wara batara régulièrement mais maintenant mbacha pareso atina kodroti to na ti swara yinga nani na 2003 a zo dek l'année na 2003 a dossier tout ye oko a décision ba a modèle ta vraie décision niso banira a modèle ni la bani premier groupe décision aso il signé des décisions ainsi de suite et à décision bing 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 ainsi même à bacha ali ni la gisu donc l'air somme ngena wa baccalauréat ouais décision na sigi ka yop parce que sans que décision ni so a sigi après université de Bangui a petit délivré diplôme carton pepe a moudi attestation de succès à Mounazoni, mais diplôme et carton, il faudrait que son agoué dans le niveau de l'université de Bangui. Agoué, mais il y a la chancellerie. Façon, mon si mon diplôme et carton, si mon dès qu'on a ni le sigilani, le bas iriti mon ayania, établi le tokwani dans l'université, recteur a signé Kozo. Après, recteur a signé à tokwani, la ministre de l'éducation. Ministre de l'éducation signé, c'est à Mounazuni. akenzone inga itene na legeti pikango pataraso bien bia mu fadele ke ti fa ambeti mingi so si ambati lo so on amunga legi ako ti mu makanda a titre exceptionnel na ambena mulengeti kodo so la batene tatene bien ni awara ko tambeti tala mais baleso asi na mbageti direction ti concours na examen si akota tableau de notes so ayeke dapepe amulege na la titene ala za irichala na yachala so si alimbi titene amuna la makandaso a unzia we a kota sangoti la kwiso na ngati kodo itene fali singila nazo kweso si aduchindo ndaliti a kota sangoso yoko ala on peut faire de que wa terrain ngunga myombe taliti oko sangoso na ngati munzu franzi